Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyaw Tribe Integrated Territorial Organization East Janda Hills, hakashi tarik ulber arhajar arpoar, kalalaj banjureb yaka Civil Hospital Klerian. Hapo kajingalam jong i President de Bormi Rembay, bad i General Secretary Sokini Dakhar. Hakane kajinglet jureb kilala badangbun ki jingduna, ki baha ban penbiang hakane kajaka ay jing sumar. Hakajingakran bad i District Health and Medical Officer DMHO, ilaong badangbun ki jingduna hapo kane ka hospital. Kumban syupen kan mau hakakat saw tarik ubanay rempang mentaus nam. Lapan kiw kerdan yaka naka CHC, syaka Civil Hospital da umentri rangba ka jela Meghalaya. Henry hakajinglap jong kaseng katay ka jaka sumar, kamyaha bakaday ka hospital, namar ba ki jingduna ki dangbun bhang. Ada dalam senari saya. Ini kalau body senari kita paling besar. Ini sosis. Nega citarik benawale arajar arpaar aliang yongas sen itu dawani wow inspect yakni ga civil hospital godang dep upgrade ini benawa dep kat sodarik benai waar dawan wa yaka daw chief minister embrom yang iu Sri Kongrat Kongkal Sangma tadin wa dawa yaka inaliang yong itu ne dawan inspect I dawan ichini wo pai wasli da chemi chibon kita gijing duna apo ni ga civil hospital yong I nadok I ICU hadok I laboratory hadok I oxygen pipe kamtam wa da yuila da em go chato debiten hi hajing to wa umdi umbam le mbiang ga em hitang to ga drill tada da yo ila dasnya le wa gajing ot naginos wa to ga habduk yut het dit wadi debiten hi kaniga mental health OPD em go tang wa mut tulai orang tu hi dapat yakal da Dr. CS Bara debiten hi wale kaniga emergency room le dang man go wadang krek ka tempo man go jinga to waga blood storage one leg blood storage da yaklam wa DHM untuk da ong wa MDM gotang wa da cancel ya ga license yung kada Naga State government ta immediate to anur kom cancel ya da budin ye tele debiten hi point sagitiar gitar khamtam gini gi x-ray machine gini gi USG gitel tang wi ni x-ray machine hi tang wa man go wasi go yap es kedong te daw ikerpat jori ya ga sarkar wa untuk one upgrade lagi kami doa senjol ikwa ele chwa upgrade ya ni ga CIC yang di Jaga Civil Hospital umang nota ko fully dan dia kita hendai ke jing chen ini to ke jing tempuker dan yo kana ga CIC Jaga Civil Hospital man go doha senjol don hi kat kamu jing chen yang ini bon ke jing dunah ini dang woro ke jing dunah ini tegamta ina lang naliang yang sen da kerpat jori ya ga sarkar bakam jo ya he yang distrik yang I sini urisi wa chimkhia ya ni kam wa penbiang ya jing kam waro ni kamtam to hajing to wa ni palong le kam yoi porowai ong gi chispa palong te jing chem yang I ni to do apo rupa palong don hi memo te ga chispa palong te ni le te jing ong yang kito mandang em go under process mod ata dang krek bitit ina te ga infrastructure le man gamte te halor nalor geten hi hajing to wa uti wan ko uti ong gida em hi tiar kita da em lumala tang wa kaye ga gada ba ani wam em krek kam to ong pu em doktor anesthesia te gani to jing karpat chawro ki man be man pa yong ga East Janda Hills wa u kuntujur ya ki wa ne ba ka mo ya chemi ga tahini to ong giduna doktor anesthesia te gam tenaliang yong sen yong hitu karpat iya ki man be man pa yong East Janda woro ki wa kuntu ile u khnang wa u penclor gi yagi khonyong ki wa u pure doktor khamtam ya yo hini to doktor anesthesia ong em myo tai da wi kuntu jori yagi bai gi manpa yong isjantia oro wi wa u kuntu gi yagi khonyong ki lani penclor gi khonyong ki hagate rokom wa u pure gi yagi ni galanyong ga anesthesia tejan do ini hi jing chem ga sajisen chwao penkut yagi ni ga jing lasli yong I
banjur biang sai sen cagiman bay man power yang isjantia wa open seluruh gi kon nginat iya hagate rukom gat kamu yo ini ongi duna gitu dokter tentu itu ke dokter yang anestesia le wa i kam giman bay man pa open seluruh ne open tu gi koni wa kamtam ulai pure gi haliang yang ga nang ngachai kamtam gi liang yang gi dokter do ini don hi kubla subon